Byabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kw'igerekerezo rya 24 Munyonyo 2025, aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu makuru arabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turaza cyane kwibanda cyane ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho imirwano ikomeje mu bice bitandukanye kuva mu majyepfo kugera mu majyaruguru. Urugamba rwakomeye kandi ruri mu isura nshya, mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bavuga ko biri kugenda bigaragara ko imirwano iri kongerwamo imbaraga bitandukanye n'uko mbere bizahoze. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba bavuga ko nubwo ibiganiro byagiye biba ariko kugeza ubu kubahiriza ibikuyemo bikigoranye bitewe n'ibiri kugenda biba. Turaza kureba uburyo AFC ikomeje kugenda igaragaza ibyo gukorera FDLB mu gihe yinangiye gukura abasirikare bayo muri Sud Kivu. Ibiro bikabije bikurikira amakuru akomeye amaze iminsi asakara ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza uburyo kibura uruhande rwiteguye, mu gihe kandi bitangazwa ndetse bikanemezwa ko Uburundi bwarungitse abasoda benshi muri iki gihe bitangazwa ndetse bikanavuga ko AFC iri gutegura igitero cyo gufata ibice bitandukanye harimo n'igisagara cya Uvira. Zose rero bikaba bikomeje kugenda bizamo ikibazo gikomeye. Turinjiro turebe mu bice bya Shanje, Remera ndetse no mu bice biva mu bice AFC igenzura bigana muri Uvira uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera ku ndondo ya Bijombo ndetse na Mikenke na Minembwe. Turi bikomeje kugenda bibaho bitangazwa ko buri ruhande ruryamiye amajanja ndetse hari n'imyiteguro ikomeye yaba yatangiye kugenda ikorwa. Turinjiro turebe situwasi hari akantu ku kandi. Turaza kandi no kubabwira amakuru aremereye dufite agaragaza uburyo FARDC ikomeje kugenda ivumbura bamwe mu basirikare bayo bahindutse ibikoresho cyangwa se bahindutse abagambanye ku nyungu zabo bwite. Turebe biri gutangazwa biriko biragenda bikorwa ndetse n'izindi ngamba zikomeye ziri kugenda zifatwa. Turabihuza kandi no kuba hari abajenali benshi ba FARDC kuri ubu ngubu batawe mu minwe. Turaza kwiyambaza ubikomeje kugenda bikorwa ndetse n'imyiteguro ihari ndetse na za dosiye zikomeje kugenda zitegurwa mbere y'uko bariya barenga 21 batawe muri yombi batangira kuburanishwa ndetse bakaburanishwa n'urukiko rwa gisirikare, abaturage bakamenya ibyo baregwa mu buryo burambuye. Turaza kandi kubihuza no kuba AFC kuri ubu ngubu na FARDC bari mu rugamba bizatumye FARDC yambaza Amerika ndetse na Qatar kugira ngo babafashe kuba babwira AFC gahagarika imirwano. Ariko igitangaje ndetse kuri ubu ngubu gikomeje kugenda gitungura abatari bake nuko buri ruhande rurita urundi bitanye bamwana, dore ko AFC binyuze kuri Lawrence Kanyuka kuwa gatandatu yasohoye itangazo avuga ko yamagana ibiri gukorwa na FARDC, yamagana kandi ahamagara amahanga kugira ngo aze agire icyo akora. Ariko hagati aho Sylvain Nkenge Bomisa umuvugizi wa FARDC nawe yagaragaje ko AFC M23 aribo barenga ku gahenge kaba kumvikanyweho ibyabaye urujijo. Turaza kubyumva turebe biri kugenda bitangazwa kuri iyi ngingo. Turaza kandi no kubabwira andi makuru akomeye aremereye ajyanye nuko Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo FARDC nayo yatangije uburyo bwa infiltration yinjira mu bice mwibanga rikomeye. Duhereye isa cyatangiye kumvikana udutero shuma twa hato nato kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku itariki ya 22 Munyonyo 2025. Turebe uko bizakozwe ndetse turebe n'ibindi biri kugenda bitangazwa. Gataho rero bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho amakuru avugwa ndetse anagaragaza uburyo ki benshi mu bakurikiranira hafi bari kuvuga ukuntu abazarendo nabo babaye ikibazo gikomeye mu gisagara cya Uvira. Nyuma bimaze iminsi bigaragara ndetse bigenda bikorwa byagiye bivugwa mu buryo butandukanye, biremezwa kandi biravugwa ko umutekano uri ku rundi rwego. Turaza rero kwinjira mu birindiro cyangwa se burende zigenzurwa na 23 babwira ibiri kuberayo ndetse twinjire no muri
baragisi za M23. turebe uburyo kibitangazwa ko Rumangabo na Canzu hakomeje gutangirwa imyitozo ikomeye yo gutegura force speciale ya M23. benshi bakagaragaza ko yari intango y'imirwano ikomeye. banywanyi n'imfunyapfunyo tugiye kuramvura tureba akantu ku kandi kubiri kugenda biba kuri dukurikiye bwa mbere tucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. reka turebe uburyo FARDC iri gutabaza ibihugu bikomeye ku isi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiratabaza abahuza Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kucyo ubu umuvugizi wacyo yise ibitero bya buri munsi birenga ku gahenge ko guhagarika intambara. mu kiganiro yahaye itangazamakuru Kinshasa, Major General Sylvain Kengebomisi, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC, yavuze ko AFC ikomeje kubaho kugabwaho ibitero nubwo Kongo na AFC basinyanye amasezerano y'ibanze muri Qatar. yagize ati umunsi w'uriro M23 na AFC rikomeza gutera ibirindiro byacu bikarenga ku gahenge ko guhagarika imirwano. Major General Sylvain Kengebomisa ati iyi myitwarire ishyira abaturage mu kaga k'intambara. yasabye abahuza mu bibazo bya Kongo, Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufata imyanzuro ikomeye. ati ntabwo dushobora gukomeza gutyo. ibitero by'indege na za drone birica abaturage nubwo igisirikare cya Kongo gishinja AFC kugaba ibitero kuri AFC yo nayo ikabivuga ko yirwanaho ndetse kanacicikisha imbunda ziba zabasanze bagahitamo kujya kuzicikeshereza aho zituruka. nko kuwa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2025, Moise Nyarugabo, umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta, yavuze ko isaha ya saa 6:45 mu Minembwe indege y'intambara y'ingabo za Kongo yarashe mu nkambi y'abanyamurenge ndetse irasa antene za Vodacom. ntihamenyekanye niba hari abo izi ndege zishe. raporo y'ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo yasohoye itangazo ku wa gatandatu ivuga ko abasivili 112 baguye mu mirwano imaze iminsi ibera mwabiri ya bice aho AFC ihanganye n'ihuriro rya Wazalendo, FARDC na FDL n'ingabo z'u Burundi. iyi raporo kandi iravuga ko muri kwezi kwa gatatu 2025 abasivili bapfuye biganjemo abagore n'abana. ku wa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 2025, amakuru atangazwa n'itangazamakuru avugaga ko indege z'intambara za Kongo zarashe ibirindiro bya AFC ahitwa Kibanda hafi y'agace ka Kasopo muri segiteri ya Osoba Nyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. ibi rero nabyo bigatangazwa ko bizangije byinshi, bizateje ibibazo bikomeye, bizasubije inyuma urugendo rw'amahoro ndetse n'urugendo rwo kurangiza ibijyanye n'intambara imaze iminsi igaragara muri ibi bice. hagati aho rero nubwo bimeze gutyo bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu biri mu bundi buryo, aho rero n'ubundi bitero bikomeye AFC ikomeje kugenda yigarura ibice bishya bikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba rusa n'urwamaze gusubira ibubisi. aho mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ku itariki ya 22 kwezi kwa 10 2025, abantu bitwaje intwaro bakaba rero baragaragaje uko ibintu bihagaze muri Sake, bagaragaza ihungabana ry'umutekano. ni ibyabereye ku ntera birometero 27 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibitero byagabwe ku isaha ya 2 z'ijoro ku isaha yaho, nk'uko abaturage benshi babitangaza. bateye bitwaje imbunda nyinshi ziganje zikaba rero barinjiye mu mazu menshi mbere yo kurasa mu kirere kugira ngo batere ubwoba aba baturage. biravuga ko abo bantu bitwaje imbunda batereye icyarimwe mu ngo nyinshi bagatwara ibintu by'agaciro n'ibintu by'abantu ku giti cyabo. abaturage bagize ubwoba, abandi kandi baguma mu ngo zabo kugeza igihe abagabye igitero bahaviriye.
umuturage umwe yagize ati bamenye imiryango batwara telefone amafaranga n'ibindi bintu turi mu kuzimu hano Isake. Kugeza ubu Sake iragenzurwa n'inyeshyamba za M23 ariko bikavugwa ko hakunze kurangwa n'ihungabana ry'umutekano. Abaturage baramagana ubwiyongere bukabije bw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bakavuga ko izi nyeshyamba zihari bitigeze bihindura umutekano nk'uko rero bitangazwa n'umunyamakuru Micombero nawe utavugwaho rumwe n'itangazamakuru ryangaha. Bamwe mu baturage ndetse n'abashinja bamwe mu bagize M23 kugerageza cyangwa se ubufatanyacyaha hagati yaho. Andi makuru aravuga ko hari abarwanyi ba FDL na Wazalendo bivugwa ko bakorera rwishwa bava muri parike ya Virunga hanyuma bakivanga n'abaturage nyuma bakaza kugaba ibitero bihungabanya umutekano. Amakuru rero aravuga mu buryo butandukanye, aravuga ko ikintu kimwe kizwi ngo nuko Sake yahindutse umujyi udatekanye imitwe yitwaje intwaro itandukanye ikigaragara mu gace bitunguranye kitwa Kimoka. Abaturage benshi bavuga ko hafi ya buri munsi haba gucengerwa n'abantu bitwaje imbunda, bivugwa ko ari amabandi. Aho naho kandi ngo amazu arasahurwa mu gihugu, inzego z'umutekano ntizigira icyo zikora. Ntacyo AFC iratangaza kuri ibi ngibi bikomeje kugenda bitangazwa, gusa yo ikomeje urugamba rukomeye kandi rwaje kurangira hari akandi gace yigaruriye, kuko rero bikomeje kugenda bivugwa bikaba rero bijyanye n'ibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye, aho rero bikomeje kugenda bigaragara ko umutekano uri guhungabana ndetse buri ruhande rwiteguye kurwana. Hari kuwa gatandatu ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 2025 nibwo umujyi wa Mahanga muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Mase muri Kivu y'Amajyaruguru waguye mu maboko y'inyeshyamba za AFC nyuma y'imirwano ikaze hagati yabo n'ingabo za leta zishyigikiwe n'Abazalendo. Biravugwa ko kuwa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 aribwo inyeshyamba za AFC zagabye igitero ku birindiro bya FARDC na Abazalendo hafi ya Mahanga mbere yo gusubizwa inyuma zikerekeza ahitwa Betowa. Wa gatandatu mu gitondo inyeshyamba zagarutse zikwije zirukana ingabo za leta na Wazalendo mu mujyi wa Mahanga zigenzura aka gace kuva ku mugoroba ku wa gatandatu. Umubare w'abapfiriye muri iyi mirwano nturamenyekana, ariko amakuru yerekana ko ingabo za leta Wazalendo zasubiye inyuma zerekeza ahitwa Ruhando mu majyepfo ya Mahanga. Hagati aho imirwano ikaze irakomeje mu nkengero za Kibanda n'ubundi muri iyo zone muri akara gace k'umurenge wa Osoba Nyungu, aho inyeshyamba zihanganye na FARDC na Wazalendo. Amakuru ari guturuka hafi ya Buhimba yerekana ko kugeza ubu mu ijoro ryo kuwa gatandatu urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwari rukiri kumvikana mu karere k'imirwano, bituma abaturage benshi bahagarika imitima. Amakuru aturuka muri aha ngaha aragaragaza ko umutekano utifashe nabi, ndetse isaha iyo ari yose ibintu bishobora kuza kuzamba bitewe n'uko buri ruhande rukomeje kugenda rugaragaza ko rutakuye bijyanye no kuba rwava mu mirwano. Bikagaragazwa ko kuri ubu ibintu bishobora kuba bizaba bibi cyane, ndetse ni mu gihe bitangazwa ko kuri ubu FDNB ndetse na FARDC muri Kivu y'Amajyepfo bafatiwe ingamba zikomeye. AFC yavuze ko icyo igiye gukorera ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko itazihanganira ubusa ibikorwa ryashinja ingabo z'u Burundi biri kwivutsa ubuzima no kuvutsa ubuzima abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakababuza kuba abanyamurenge babona umutekano, ibiribwa n'uburenganzira bwo kubaho mu buryo buboneye. Umunyamabanga uhoraho wa AFC Benjamin Bonimpa yabwiye itangazamakuru ko iri huriro riri mu rugamba rwo kurengera ubuzima n'inyungu z'abanyekongo, kandi ko igihugu cyangwa se ingabo zose zivanze mu bibazo zo mu bihugu bazabafata nk'umwanzi w'amahoro. Ati nta na kimwe tuzihanganira. Bonimpa yavuze ko AFC itazemerera ko hari igihugu kivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cyabo, cyane cyane igihe ibyo bikorwa bivutsa abaturage bijyanye no kubona ibiribwa cyangwa se bakagira uruhare rukomeye mu bitero by'ibibasira. Yagize ati turi gushaka umuti w'ibibazo by'abanyekongo. Umuntu wese cyangwa se igihugu cyose kivanga mu bibazo kiba kibangamiye amahoro, kandi ibyo ntabwo twabyemera. AFC iravuga ko ingabo z'u Burundi zifite uruhare mu bitero byakorewe muri Nturo
no muri Ngungu muri teritwari ya Masisi, ndetse ko zikomeje guhohotera abaturage by'umwihariko abo mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho zafunze inzira zose zerekeza ku isoko abaturage bajyagamo guhahiramo. AFC iravuga ko kuva ubu ingabo z'u Burundi zizafatwa nk'umwanzi mu buryo bumwe n'ingabo za leta ya Kongo mu gihe zizakomeza gushyira imbere ibijyanye n'intambara. ngo n'impati mukwiye kuba muzi ko turi mu ntambara na leta y'u Burundi, niba baje imbere badutera tuzabafata kimwe n'ingabo za Kongo. ingabo z'u Burundi zimaze igihe zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku masezerano muri 2022 yavuguruwe muri 2023 yavugaga ko zigiye kurwanya imitwe yitwaje intwari irwanya leta y'iki gihugu cyabo, nizo bari bise Tafoke. ariko kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2025 izi ngabo zatangiye gufunga inzira zihuza Minembwe n'amasoko y'ibicuruzwa, bigaragaza ko bizateje ibura ry'ibiribwa, izamuka ridasanzwe ry'ibiciro. umufuka w'isukari n'amadolari amadolari 180 uw'umunyu bikaba warahise uzamuka kugera ku madolari 600, uw'umunyu wavuye ku madolari 25 ugera ku madolari 250, umuceri uva ku madolari 50 ugera ku madolari 250, ikarito y'isabune iva ku madolari 18 igera ku madolari 50, bigaragazwa nk'ikibazo gikomeye. AFC iravuga ko ibi bikorwa bibangamiye uburenganzira bw'ingenzi bw'abaturage, kandi ko igihe bizakomeza bazabyitwaramo nk'ibikorwa by'intambara, bakaba ari ko bazabikemura. isura y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo irarushaho kugenda izamuka iba mbi cyane. ibirego bishya bikaba byiyongera kandi ku bindi birego bimaze igihe bijya mu ngabo bishinja ingabo z'u Burundi, mu gihe imitwe myinshi yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje kurwana mu buryo abaturage babona ko bibangamye. AFC iravuga ko ishaka ishyaka ryayo ari ugukomeza kurengera abaturage, mu gihe amashyirahamwe mu karere akomeje kugenda agaragaza ko ibikorwa bibangamiye uburenganzira bwa muntu, bibangamiye kandi n'iterambere buri muntu wese yifuza kugeraho. hagati aho rero FARDC ikomeje umukwabo, aho Lieutenant General Pacifique Masunzu yari yaragenwe mu mwaka uheze nk'umukuru w'akarere ka gatatu k'igisirikare karimwo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo na Ituri, zisanzwe zirangwamo intureka ari mu ntwazangabo nyinshi z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahagaritswe nk'uko umuvugizi w'igisirikare avyemeza. mu kiganiro yari yahaye abamenyesha makuru ku biro bikuru by'igisirikare mu murwa mukuru Kinshasa, General Major Sylvain Kengibomisa ari kumwe n'umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe gutegeka akazina ka muntu CNIDH yemeje ko intwazangabo nyinshi zo mu rwego rwo hejuru zifunzwe inyuma y'uko ibinyamakuru bimwe na bimwe n'amashyirahamwe amwe n'amwe berekana amakenga yabo kwihagarikwa ry'agasakisaki ry'intwazangabo z'ico gisirikare. aho rero hari abafise ubwoba ko boba baranishwe. muri ico kiganiro General Kenge nta nsiguro atanga kwihagarikwa ry'izi ntwazangabo nyinshi, nta mazina yabo canke se ya bamwe mu bo atanga, kandi ntanavuga n'igitigiri cabo. Ekenge yemereye radio mpuzamahanga ko Lieutenant General Masunzu ari muri izi ntwazangabo zo ku rwego rwo hejuru zifunzwe, ariko akaba atayibwiye imvo yatumye ahagarikwa. yabwiye radio BBC ati ndavyemeje General Masunzu arimwo, ariko kumvo z'amatohoza kandi kugira ngo simpave mena ibanga itegeko ritubuza kwinjira mu mizi, nico gituma tutavuga amazina y'abantu bari muri iyi dosiye. yemeje kandi ko yabaye asubirizwa by'agafata kibanza na General Major Nyembo Abudura. General Ekenge yabwiye abanyamakuru ko izi ntwazangabo zo hejuru n'izo ku rwego rwa General zahagaritswe ku byaha bikomeye cyane cyane bijanye n'umutekano w'igihugu. muri icyo kiganiro abamenyesha amakuru yagize ati ngibi ivyo abanyagihugu muri rusangi bategerezwa kumenya muri uno mwanya, nivyo itangazamakuru. intwazangabo za FARDC nyinshi zo hejuru n'izo ku rwego rwa bajenari zarahagaritswe
turavyemeje, ariko abakurikiranwa ku bikorwa bibi bikomeye cyane bifitanye isano n'umutekano w'igihugu. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi kwa gitugutu, BBC yumvisha amakuru y'ifungwa rya General Masunzu, umunyamurenge wo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ariko igisirikare n'umuryango we ntibashobora kwemeza aya makuru ico gihe. Masunzu ni umwe mu basirikare bakomeye bo mu banyamurenge kandi bari bafise amabanga akomeye mu gisirikare ca Kongo. General Ekenge yabanje kumenyesha abanyamakuru babiri bari bahari muri ico kiganiro ko ata kibazo bari bwemererwe kubaza kubirebana n'ikibazo kiri mu matohoza, ariko rero kubera ayo madosiye akiri ku rwego rw'amatohoza kandi kugira ngo ntiduhave tumena amabanga y'amatohoza, ubutumwa bwacu ntibwakira ikibazo cy'uko ivyari vyemejwe. Yemeje ko abasirikare bafunzwe ikiringo bategerezwa kumara mu gasho kigenda congerezwa ku mvo z'amatohoza yimbitse, kuko kubera ko iyi dosiye irimwo abantu benshi, ni dosiye ikomeye ndetse ikeneye n'umwanya wo kugira ngo yigweho. Nubwo General Ekenga adatanga ido nido ry'igituma izo ntwazangabo zarahagaritswe, yabwiye abanyamakuru ko zahagaritswe n'ikigo kijejwe nyabwoko Cyber Defense, ko rero ziri imbere y'ubutungane bwa gisirikare kugira ngo bukore amatoza yimbitse hanyuma ibikurikiranwa bibandanye. Hari hashize kandi iminsi imiryango y'aba basirikare bakuru yerekana impungenge ku bayo, yibaza ko boba barishwe canke baranyurujwe. Ekenga akavuga ko bafungiwe ahantu hategurirwa ico gikorwa kandi ko bafashwe neza. Ati kubavuga ajya amahe mu bijyanye n'aho bafungiwe, igisirikare ca Kongo kimenyesha ko bafungiwe mu nzu yateguwe kandi mu mibereho ibereye, baracunzwe. Ifatwa ryabo hamwe n'ifungwa kwabo ntibiteye ukubiri n'amategeko canke n'uburenganzira. Umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu muri Kongo, Paul Nsampu, yabwiye abanyamakuru ko yashoboye kugendera izi ntwazangabo zose akazibonera kandi ko zimeze neza. Paul Nsampu agisura ati twagendeye izo ntwazangabo zose kuko twaronse abatwitura bavuga ko baranyurujwe, ko bamaze kwicwa, ko batokiriho, ariko rero bose mvuze nti bose ni bazima kandi bafise amagara meza mu mibereho itandukanye cyane n'iyindi hafungirwa abantu. Uno muco wo kwihagarikwa kw'izi ntwazangabo usanzwe mu gihe icuku kitari ciza, ahari abagirizwa ko bariko barategura imigambi mibisha, abandi bakagirizwa ivyo kunyuruza umutungo w'igisirikare. Mu minsi z'abanyamakuru mu karere vyatangaje ko abasirikare benshi bivugwa ko bafunzwe harimo General Chiwewe Songesha Christian wahoze ari umukuru w'ingabo za Kongo, hamwe na General Frank Tumba yahoze ari umukuru w'ubutasi bwa gisirikare. Ekenge ntavuga niba aya mazina yombi ari mu bafunzwe. BBC gahuza miryango imubajije niba izi ntwazangabo nazo ziri mu bafunzwe, yishuye ko ntozoronka insiguro zikwiye igihe kigeze, nk'uko rero abisigura akavuga ko igihe cyo kubitangaza kitoroshika. Mu majyaruguru mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kubura imirwano ikomeye cyane kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 2025 mu gace ka Kibanda hafi ya Kasopo mu rukerera cyane muri Osoba Nyungu muri teritwari ya Masisi. Muri uyu munsi rero ni umunsi wa kabiri uzindutse wuzuyemo intambara ikaze, nyuma y'uko n'ubundi ku munsi w'ejo kwa gatandatu ku itariki ya 22 igisirikare cya leta cyarashishije Sukhoi 25 bombardement aérienne, ibitero byibasiye bikomeye birindiro bya AFC M23 biri muri ibi bice. Kuko rero bitangazwa n'amasoko yacu ari muri ibi bice, kuva ku isaha saa 9 z'igitondo nibwo indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yagaragaye ahangaha. Ikaba rero yari ikurikiye n'ubundi ndi yahagaragaye ku munsi w'ejo ku isaha saa 11 z'umugoroba. Indege y'intambara ejo yashoboraga gutera ibisasu biremereye byinshi. Iyi ikaba rero yari iri hejuru y'aka gace maze igakora la légère des bombes
aribyo byarekuriweho mu bice bigenzurwa na M23. Iki gikorwa cyari kigamije gushyigikira ingabo za leta zarwaniraga ku butaka hamwe n'abarwanyi bari b'abazarendo barwaniraga mu misozi iri ahangaha. AFC kuva mu gitondo cyo kuwa gatanu mu buryo bugaragara iravuga ko ari violation de accord cadre, kwica amasezerano y'amahoro aheruka gusinyirwa i Doha muri Katari. Iyo operation aliene, igikorwa cy'indege y'intambara yafashije ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babo n'abazarendo gukora repris de position, kongera kwigarura ibice bari batakaje no guhagarika ibitero. AFC yari ikomeje kugenda igaba ku bice bya Kibanda ahagana mu birometero 3 uvuye ahitwa Buhimba, icyaro cyari kirimo abarwanyi benshi. Amakuru yacu yemeza ko kugeza ubu les wazarendo maintenir leur position, abazarendo baracyafite ubuyobozi, baracyagenzura ibirindiro bya Kibanda nyuma y'uko biyambaje indege. Urugamba rukaba rwahise ruhinduka. Ibyo rero bikaba bigaragaza ndetse bihura n'ibyabonetse ejo, ariko nanone mu gitondo cy'uyu munsi ku cyumweru imirwano ikaze iracyakomeje, ndetse FARDC na wazarendo bari gukora ibyo bise offensive terrestre, igitero cyo ku butaka, ndetse na offensive contre offensive, igitero cyo kwisubiza ku ruhande rwa AFC. Hari kandi positionnement tactique mu buryo bwo kwicara ku misozi no gufata ahacungirwa umutekano mu buryo bwa gisirikare, ndetse bakaba bari no kugenzura ligne de front mu byerekezo byose. Amakuru atugeraho aka kanya aravuga ko aterari alul, imbunda ziremereye ziri gukoreshwa n'impande zombi zumvikanye, kandi harimo n'urusaku rwa BM21 bitaramenyekana uruhande ruri gukoresha intwaro. Ariko abaturage batuye muri ibice baratangaza ko ibintu biteye ubwoba. Umunyamakuru twavuganye uri muri ibice aravuga ko imirwano igikomeje, umwuka ni mubi, kandi igisirikare cya leta kirimo kongera ingamba zo gufata neza umurongo w'imbere mu rwego rwo kurinda ko AFC yakongera kwinjira mu gace ka Kibanda. Turakomeza no gukurikirana tuze kubabwira neza ukuntu benshi mu baturage batuye muri ibi bice bari gusanga imirwano igiye kurushaho gukomera cyane. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bivugwa ko bikomeje kugenda biba biteye ubwoba bukomeye, nyuma y'uko benshi mu bakurikiranira hafi bigenda biba batangaza ndetse bakanemeza ko ubuzima bukomeje kugenda bugorana muri bice bitewe n'uko imirwano iri gutuma badakomeza akazi kabo, ndetse rimwe na rimwe hakagira n'abaturage imirwano igiraho ingaruka, abo amazu y'abasenyuka, abo rimwe na rimwe bakomerekera muri iyi mirwano kandi ari abasivili basanzwe. Ibi bikaba biteza ikibazo gikomeye abatari bake. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye kuri dosiye ikomeye y'abasirikare ba FARDC bamaze iminsi batabwa muri yombi, aho ubuyobozi bukuru bwagize icyo butangaza ku bimaze iminsi bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Bakaba rero batanze umucyo ku bafunzwe barimo n'uwahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya leta ya Congo, General Christian Chiwewe Songesha. Reka tubabwire uko bihagaze. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyemeje ko hari abasirikare bacyo benshi bo ku rwego rw'abajenali n'abaofisiye bakuru bafunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kengebomisa yabwiye abanyamakuru ko abafunzwe bakurikiranwe ibyaha bikomeye bifite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu. Ati ni ukuri ba ofisiye benshi barafunzwe n'abaofisiye bakuru batawe muri yombi, ariko bizabaye kubera ibikorwa bikomeye bijyanye n'umutekano wa leta. General Ekenge yavuze ko igihe cyo kubafunga cyongerewe bikurikijwe n'amategeko n'ibisabwa n'ubushinjacyaha kugira ngo hakorwe iperereza. Ati bashyizwe ahantu bagenzurwa, bafunzwe mu buryo bwemewe bahabwa uburenganzira ariko bakagenzurwa. Umuryango Fondation Bill Clinton pour la paix FBCP uheruka gutangaza ko abajenerali 21 aribo bafunzwe. Uko rero babivuze mu mazina azwi cyane y'abamaze igihe bafunzwe harimo General Christian Chiwewe Songesha wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Congo, Lieutenant General Frank Ntumba wahoze ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Kisekedi, General Major Christian Njawiri wahoze akuriye ubutasi bwa gisirikare, Lieutenant General Pacifique Masonzo wahoze akuriye zone ya gatatu ya gisirikare, na General Major John Chibangu ndetse n'abandi batandukanye.
Abenshi muri abasirikare batowe muri yombi barashinjwa gucura umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo nk'uko rero bigaragara, bamwe bakagaragaza ko ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibyagiye bivugwa byose bibangamiye bikomeye abari muri ubu butegetsi, akaba ariyo mpamvu bafunzwe. Inzego zigenzura imanza zizakurikirana uko uburenganzira bw'abaregwa bwubahirizwa, harimo uburenganzira bwo kwiregura, kandi zizanatanga umwanzuro ku musozo w'izi manza ku byerekeye ibirego n'ibimenyetso. Biro ni ibintu duhora dukora iyo habaye imanza zikomeye zifite uburemere ndetse zireba n'ubuzima bw'igihugu cyacu. Ibi ni ibyatangajwe na General n'umugaba mukuru Sylvain Ekenge Bomisa. Yongeraho ko kandi abashishikariza abantu kutagira impungenge, aho yagize ati turashaka guhumuriza ko abo bose bakiri bazima bari mu bihe byiza kandi bafashwe neza. Nimuhagarike imitima, mwere guhagarika imitima ndetse mwirinde ibihuha, kuko twakiriye ibirego byinshi biturutse ku bantu bahangayitse. Hari abagiye bavuga ko biri mu rwego rwa politike, abandi bakora urwego rw'imibereho n'imiryango yabo n'inshuti zabo, abandi ndavuga ko kuri ubu bameze neza, nta kibazo, ibintu nta kibazo kirimo. Akaba ari ibyatangajwe birebana n'ubuzima bw'abafunzwe, ahari hakomeje kugenda hibazwa byinshi ku buzima bwabo bwa munsi n'uko situwasiyo ihagaze. Reka rero dukomeze amakuru yacu tubabwire ibyabereye neza muri Uvira nk'uko amakuru atugeraho bivuga, aho rero abantu babiri bo mu mutwe w'abazarendo basize ubuzima nyuma y'imirwano yabaye hagati y'amatsinda abiri y'abazarendo muri Shanje ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu w'itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2025. Amakuru ari guturuka mu baturage bo mu gace ka Shanje aremeza ko aya makimbirane yabereye hagati y'amatsinda abiri y'abazarendo abarizwa mu ngoma ya Nzito n'ahitwa Kamama. Akaba rero abarwanyi hagati y'umujyi wa Shanje byarateje ikibazo gikomeye. Iyi ni imirwano itari ikwiye yaburiyemo ubuzima bw'abarwanyi babiri b'abazarendo kandi iteza ubwoba bukabije mu baturage basanzwe bahangayikishijwe n'umutekano muke. Ni nk'uko rero Martin Fakiri, umuyobozi wa Nouvelle Société Civile Congolaise muri Uvira, yabitangaje. Société Civile ikaba rero isaba ubuyobozi bw'intara, inzego za gisirikare n'inzego z'umutekano gushyiraho ingamba zihuse zikomeye kandi zifatika zigamije kurinda abaturage no kugarura ituze muri aka gace batuye. Izi nzego kandi zirasaba ko hakorwa iperereza ryihuse ryimbitse kandi ritarimo uruhande urwo ari rwo rwose rubogama, kugira ngo hamenyekane inkomoko ya nyayo y'iyi mirwano, hamenyekane abayigizemo uruhare ndetse hanategurwa ingamba zo kwirinda ko amakimbirane yakongera kwaduka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Mu gihe kandi andi makuru akomeye ari guturuka Ifizi agaragaza ko abantu basaga 363,830 bamaze kwimukira mu bindi bice nyuma yo guhunga imirwano ihuza Wazalendo na Coalition ya Twirwaneho Red Tabara n'abafatanyabikorwa babo AFC, nk'uko rero biri kutangazwa muri bice, nk'uko bitangazwa na Sami Kalonji Bambibanga, umuyobozi w'akarere ka Fizi. Kuva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 2025 umubare wabimuwe mu ngo zabo wageze ku rugero rudasanzwe, aho agira ati guhera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 2025 ubwo imirwano yatangiraga kubura igafata indi ntera mu gace ka Fizi, abaturage barenga 363,830 bava bimuwe mu ngo zabo 29,289 bacumbikiwe mu bigo bigenewe kwakira impunzi zo mu gihugu imbere mu misozi miremire ho plateau honyine. Hagati y'abantu 157,239 barahunze ibigo nderabuzima bya Nudu mu gace kaitwa Bumbungwe Noro n'Ikimbi Rurenge. Muri Rurenge bafite abantu 35 bashya bahunze baturutse mu misozi miremire ya Fizi, kuko Sami Kalonji Babibanga abivuga. Uyu muyobozi avuga ko iri tsinda rinini ry'abimukira rifite ingaruka zikomeye, aho riri imibero yabiri mu kaga cyane cyane
kubirebana n'umutekano ndetse n'ubukungu. Aragira ati umutekano muke urahagaragara uratuma abaturage bahunga benshi bagasiga imirimo yabo y'ubuhinzi, bigatuma rero bakomeza guhura n'inzara ikomeye. Ibyo byose rero bikomeza gutuma inzara ikomera muri aka gace ka Fizi. Agakomeza kugaragaza ko ari ikibazo gikomeye kuba abantu benshi bari mu nkambi badafite ibikoresho bihagije, bikomeje gutera impungenge abatari bake kuko indwara z'ibyorezo zikomeje kugenda ziyongera, ndetse akagaragaza ko ari ikibazo gikomeye kigomba kwitabwaho kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke, abantu bongere babeho neza, kuko basanga byarahungabanyije bikomeye imibereho ya benshi mu batuye muri ibi bice, kuko babayeho nabi kandi bakomeje kugenda babura iby'ibanze bya buri munsi nkenerwa. Bikaba rero bikomeje kugenda bituma abapfa ndetse n'ababura ubuzima umunsi ku munsi bagenda biyongera ku gitigiri gikomeye. Reka dukomeze amakuru yacu tujye ku nkuru y'inshamugongo, aho MONUSCO itangaza ko abarwanyi ba IDF ndetse nabo mu mutwe wa bafitanye isano n'umutwe wa Islamic State bishe abantu 89 mu bitero byinshi byabaye hagati y'itariki ya 13 na 19 z'ukwezi kwa 11 muri Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu itangazo ryasohowe kuwa gatanu, MONUSCO iravuga ko abaguye muri ibyo bitero barimo nibura abagore 20 ndetse n'abana bataramenyekana umubare. Umwe muri ayo marorerwa yabereye mu gace kahitwa Byamvwe, aho abarwanyi bateye ivuriro ry'itorero Gatulika bakica abantu 17 barimo abagore bari batwite bakanatwika ibyumba 4 byarimo abarwayi. Loni iravuga ko ADF yanakoze ibindi bikorwa bihangayikishije kandi bibangamiye uburenganzira bw'abaturage, birimo gushimuta abaturage no gusahura imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. MONUSCO yasabye leta ya Kongo gukora iperereza ryihuse, ryigenga kandi ryizewe kugira ngo abakoze ibyo byaha babashe kuba bagezwa imbere y'ubutabera. Mu kwezi gushize nibwo abayobozi bo mu karere babwiye Reuters ko abantu 19 nabo biciwe mu gitero cyo mu ijoro mu mudugudu witwa Mukondo, ubwo babikekwa ko cyakozwe na ADF. Mu kwezi kwa 9 uwo mutwe wari wigambye igitero cyahitanye abasaga 60 bari bitabiriye umuhango wo gushyingura. ADF yatangiriye muri Uganda mu myaka y'1990 ariko imaze igihe kinini ikorera mu mashyamba ya Kongo, ndetse yemejwe na Islamic State nk'umuterankunga ukomeye w'uyu mutwe. Ingabo za Kongo FARDC hamwe n'ingabo za Uganda zimaze imyaka zikora ibikorwa byo kurwanya umutwe, ariko ibitero byawo biracyakomeje kandi birakibasira abaturage ijoro n'amanywa, kuko rero bamaze kwicwa ni benshi kandi ubuzima bw'ibikomeje kugenda bwangirika. Bikaba rero bivugwa ko ari byinshi cyane ugereranyije nuko iyo operasiyo yakaba yitanga umusaruro. Abaturage bakagaragaza bikomeye uburyo ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi cyane, bagasaba inzego bireba gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo gikemuke, abaturage bongere babone ibijyanye no kwishyura ukizana, kuko kugeza ubu muri aka gace benshi mu baturage barahunga, abandi bagirirwa nabi. Bakaba rero bakomeje kugenda bagaragaza agahinda gakomeye, ndetse bakagaragaza ko bakeneye ituze n'umutekano kuko babangamiwe bikomeye. Kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara kandi binavugwa ko amakuru akomeye ahari agaragaza uburyo ki leta ya Kongo na M23 bari kwitana ba mwana ku kurenga ku gahenge. Kugeza ubu ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 baritana ba mwana ku kurenga ku gahenge mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kuva ku itariki ya mbere z'uku kwezi imirwano ikomeye yarakomeje, umugiriro ku munsi w'ejo kwa gatandatu ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2025 umuyobozi w'igisirikare cya Kongo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Major Sylvain Kenge yatangarije abanyamakuru ko AFC ikomeje kugaba ibitero, isaba Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ingamba iri huriro. Ati
buri munsi w'uru rya AFC rikomeje kugaba ibitero ku birindiro byacu rikanarenga ku gahenge. General Major Sylvain Ekenge yavuze aya magambo nyuma y'aho ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 indege za Sukhoi 25 z'igisirikare cya Kongo zigabye ibitero mu bice bya Mikenke n'ahitwa Rwitsankuku mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'ahitwa bikaba rero byaranabahereye mu majyepfo ya Kibanda muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gitondo cyo ku itariki ya 22 ukwezi kwa 11 nibwo ingabo za leta ya Kongo zifatanyije na Wazalendo zabyukiye mu mirwano ikomeye n'abarwanyi ba AFC muri Kibanda n'ahitwa Katoyo muri Masisi. Umunyamabanga wa AFC Benjamin Mbonimpa yatangaje ko iri huriro atari ryo rirenga ku gahenge kandi ko atari ryo ryakwirengera ingaruka z'ubushotoranyi bw'ingabo za leta ya Kongo. Yagize ati AFC siyo irenga ku gahenge, sinayo yakwirengera ingaruka zikurikiraho. FARDC ivuga ko yeruye kandi ikavuga n'imbaraga ifite inshingano yo kugarura ituze n'amahoro ikoresheje uburyo bwose kubera ko itemerewe gukora urugomo. Mu bwirinzi bwa AFC yemererwa isubiza inyuma ikibi. Ibitero biri kugabwa mu burasirazuba bwa Kongo bikaba birenga ku masezerano y'agahenge impande zombi zagiranye zibifashijwemo na leta ya Katari. Zari zarumvikanye ko hagomba kujyaho urwego rugenzura iyubahirizwa ryako, ariko birasaba ko naho ko ibi bigomba gukorwa mu maguru mashya. Bizasobanuwe ko uru rwego ruzaba rugizwe n'abahagarariye AFC, leta ya Kongo, leta ya Katari, Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo ruzagirirwe icyizere